Ruralni parlament ima za cilj da uz pomoć civilnog društva potakne stanovništvo ruralnih područja na zajedništvo i akciju za razvoj njihovih zajednica. Ruralni parlament je veoma značajan, u stvari predstavlja glas civilnog društva, odnosno glas farmera, ljudi sa sela, i to je način kako ruralne zajednice mogu da kažu onima koji treba da slušaju ruralne zajednice. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, zatim unapređenje tržišta, bilo kroz razvijanje tržišnih lanaca, razvijanje zadrugarstva i povezivanje horizontalno ili vertikalno, odnosno uvezivanje u klastere. Proteklih godina samo na području federacije bilo je registrovano preko 980 poljoprivrednih udruženja. Većina njih danas ne postoji. Osnivali su ih političari kako bi učestvovali u izradi zakona koji su štetni za domaće proizvođače, poručili su iz Udruženja proizvođača mlijeka federacije. Ako uzmemo samo zakon o akcizama, da je zaštićena takozvana zaštićena domaća proizvodnja, u tom zakonu o akcizama zaštićene 2 litra i manja pakovanja od 2 litra mlijeka, prerađevine od mlijeka, a cisterne mlijeko u prahu i surutka ulazi bez ikakvih obaveza u Bosnu i Hercegovinu. Kroz ruralni parlament proizvođačima iz naše zemlje bit će omogućeno da lakše konkurišu za sredstva iz fondova Europske unije. Ono što meni je posebno bitno danas na ovom sastanku jeste da se civilno društvo praktično organizovalo i da je na putu da bude relevantan partner i sagovornik nadležnim institucijama. Organizacija iz Bosne i Hercegovine biti uspješne na raspisima, na pozivima Evropske unije koji su zapravo prekomplicirani i previše poduprijeti sa administrativnim zahtjevima i to su barijere koje mi pokušavamo zajedno da smanjimo. Usvajanjem deklaracije završeno je prvo zasjedanje Ruralnog parlamenta BiH.